Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Amma bak, hürmetli bağlar, 4. Navruz 2003 yılı, yani osdan däl 10 gün burun 1424 yıl başlandı. Hicranın 1424 yılı başlandı. Olay bolsa, däl olsa kezinde halkımız, yerimiz, vatanımız, memleketimiz İslam dinin kavulda beri hasiyetli dinimiz, halkımızın, memleketimizin sara jüreşi olup geldi, tayanışı olup geldi, kısılgan sette süyenişi olup geldi. Ol oslay olabilir. Bizden atalarımız bundan bir neçe asır, bir neçe yüzdеген yıllar ömür sürgen Şafak ata, Şopan ata, birisi Beket ata atalarımız da din İslam'da mutbastan halkının kamın jep, dilim, otanım, kalkım, bolaşa, kurfağım dep sonu oylap, tastan bolsa da jartıstan kaşap, meşit salıp sonda bala okutup kelешекти oylagan ulug adamların mine sol Beket atamыздың atında mineki үлкен meşit bugün saltanatlı türde esigin açkalı tur. Hürmetli bağlar, osындай kuanışımız uzağынан süyündürsün. Mineki biz yegemendi el bolgalı 12. yıldın yüzü boldu. Osıdan 12 yıl burun, 13 yıl burun sizlerмен bizler däl oslay elimizдің, memleketimizдің, respublikamızның ortalıklarında turup mıngdagan adam oslay meşit aşamız, kuanamız, yüregimizni pildep kelemiz dep oylap beldik. Әрине oylagan jokпуз. Allah Taala biroq son nasip etdi. Kazak halkına tevelsizlikte, egemendikte sıylады. Olay bulasın bolsa egemendigimiz, eldigimiz, tevelsizligimiz uzağынан süyündürsün bağırlar. Kazak halkı mineki özünün talay kaltıklarda jürüp ötken jolda talay katerli sәtтерді de, kuanışlı күндерді de жылдарды da bastan ötkörді. Biroq осы күнге sökpey şaşpay жерinin tutaslıgın, tilinin birligin, elдің birligin saktap geldi. Olay olasın bolsa biz de endi осы tevelsizligimizdi oylaytın, dinimizdi oylaytın, halkımızın kamın oylaytın kezge keldik. Hürmetli bağlar, mineki Beket ata atındağı meşitke köp kamkorluk jasagan, kömök kolun sozgan, demekçilik jasagan bağlarımızga Қазақстан musulmanlarının atынан, Қазақстан musulmandары 27 ulttan turады. Solarдің atынан Allah Taala sizlerge riza bolsun degim kelip. Allah Taala her vaqtda atkarıp жатқан, бастаған işlerinizi bayan etip degimiz kelip. Allah Taala bizden Kazak halkın elimizi esirkep, niyetimizni esirkep, Allah Taala aytadi, ne bersen de niyetiga qarap berendi. Olay bolsa bizden momin halkımızı esirkep, Darkan halkımızı esirkep, oslan gayır жерdi bergen. Ulan gayır жерdi bergen, жерdi gana berip koymasdan onun üstüne de astına da baylık bergen. Mineki biz birinci bolup, nöbetpeli kezenin kıyınçlığından sorulup alğa çıktık. Бұл da үлкен қуаныш bağırlar. Енді бізге не керек? Бізге қазір не ойландыру керек? Бізге керегі ынтымақ, бірлік. Біз Қазақстан мұсылмандары, din қайраткерлері, еліміздің тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың діндер аралық достық, халықтар аралық достық, ынтымақ, bir жағадан бас, bir жеңнен қол шығару секілді ұлы мұраттарына барынша қолдау көрсетеміз. Және барлықтарыңызды осыған шақырамыз бауырлар. Олай болатын болса, ары тапса, бері тап секілді күйгі түрлі мәнсіз іс тіршілік емес. Енді елдің қамын, жердің қамын, халықтың қамын ойлайтын, өзіміздің мәселемізді өзіміз шешетін кез келді. Олай болса бауырлар, тағы да қайталап айтамын, қуанышты күндеріміз, kuanışlı sәттеріміз, жылдарымыз көбей берсін. Мінекей қазір мешіт ашылады. Мешіт ашылғаннан кейін сіздер кіріп, рет-ретіменен сәлем намазын оқимыз. Бүгін жұма намазы басталады. Бекет ата мешітінде осы аймақта ең үлкен ірі мешіт, ең сәулетті мешітте алғашқы жұма оқылады. Жұма мұсылмандардың ұлық күні.
Müslümanların uluk günü Cuma, uluk günü Ramazan, aylardan sultanı Ramazan. Olay bulası bolsa bugünkü bizden tilegen tileklerimiz, jasagan dualarımız, ibadatlarımızı Allah Teala kabul etsin degimiz geledi. Bugün Cuma namazına kelingizler, katılыңыздар, tыңдаңыздар bауырлар. Endi miniki meşit açılgandan keyin ya tek gana Cuma namazına jinalıp kalgan vaqtda meşit jabık bolmau gerek. Meşit hazırgi kezdе көптеген бауырларымыз, науармандарымыз бар, басқа жақтан келіп жатқандар бар. Соларға көп таяныш болуымыз керек, сүйеніш болуымыз керек. Олай болатын болса, Алланың үйі, мешіт, жабыққанға жұбаныш, тарығып жүргенге таяныш болу керек. Рухани байлық, үлкен иманы тасып қайтатын жер болу керек. Олай болса, фажр намаздан құптанға дейін мешіт ашық болу керек. Мешіт, біздің дін ислам ешкімді жүзіне ruhuna tayfasına tükülü, ultuna tükülü, nesline de bilmeyin. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın hadis-i şeriflerinde el-Müslim akul Müslim, Müslüman, Müslüman'a bağır denilir. Olay olsa Allah'ın üye, bütün Müslüman bağırlarımızın basın kotasının hasiyeti meken kaynalsın bağırlar. Layım, tilegen tileklerimizi Allah Teala kabul etip, yüzümüzü jarkın etip, жақсылықта кездесе беруді барлығымызға nasip etsin. Amin. Hürmetli bağlar, 32 Tata meşitlerine göz kasiyetli Mekke kalasından, Mekke'den Mükerreme'den ülkün Kur'an aldırıyor. Sonra sizlerge körsetip Mekke Tata meşitine, onun bas imamına silahға ruhsat edinizdir. Miniki mınar ülkün meşit, ülkün Kur'an Kerim. Hazır alemdeki 1 milyar 500 milyon kalı din İslam tutunar. 21. ғасыр İslam sivilizasiyasının, İslam örküniyetinin ғасыры болады деп жатыр. Осы қасиетті кітабымыз барлығымызға ниеттес болып, істеген тірліктерімізді баян ете беруге жазсын дегім келеді. Құрметті бауырлар, Mekke Tata мешітінің ашылу салтанатында өздеріңіз көз тұрған қасиетті Меккедегі Мәккәтул Мукаррамадағы Әл-Харам бас мешіт мына Алланың үйінің үлкен көркем көрінісінде сыйлағымыз келіп отыр. Өйткені қасиетті Меккені көрген бар, көрмеген бар, көрмегендер көріп, рухтанып, иманы тасып қайтатын болсын. Деп осы сый сияпатымызды да қабыл алыңыздар.